Ungali kijana lakini unaanza kuregrete, lakini unaanza kukata tamaa. Ungali kijana lakini unaanza kuregrete, unaanza kukata tamaa. Hapana, usikate tamaa. Kijana ndiye tajiri wa kwanza katika hii dunia. Kama ulikuwa haujui, ujue ujana. Kama ungali kijana, ungaliki mvatajiri benye bako mwa hii dunia. Kama ulijue. Na kama unataka kujua zaidi, unifuate inbox nikuambie kama wewe ni tajiri miongoni mwa watajiri. Kama ungali kijana, uache kuregrete, acha kukata tamaa, acha kuwaza vitu vya mingi. Wengine unataka kujinyonga na ungali kijana. Dunia inakuhitaji. Kesho unaweza kuwa polisi unatusaidia, kesho unaweza kuwa mwalimu, kesho unaweza kuwa daktari unakuwa unatudunga masindano kule kwa Yeme. Unaona? Ungali kijana, vraiment wewe ni mtu wa muhimu sana. Acha vya vile. Kama hii video yangu ni ya mzuri, tafadhali na mimi nakuomba na kusi ucomment. Ukicomment ndajua kama umeniambia niendelee. Niko na vya mingi vya vijana na marafiki yangu. Tukue tunashauriana. Tusitumie mtandao tu kuangalia vitu vya hovyo na kushinda tuko tunachambana. Tushauriane hapa kwa mtandao. Ucomment hapa, sio lazima uandike vya mingi tu. Hata ukisema okay, ndasema okay, huyu jamaa amependa hii video. Bye.